Sanibonani Lizo umchasiseli isiminyaminya sentombi zasemzingwane eXhibeni kwakho mayabo. Namhlanje hamba nensizwa la ibhinca lodumo. Insizwa isebenza kumiki njengami. Sho namhlanje ngithethe uzakwethu ngamletha lapha ukuthi sizoxoxa ngokwenzakalayo kwi-media industry as a whole. Ngicabanga ukuthi namhlanje mina angizukuba mningi. Uye ozoba mningi kakhulu echaza ukuthi yini ayibonayo yini afisa ukuthi ngayenzeka ku-media industry la kwelakithi. Mfowethu njalo Angiyaphinda baba. Mfowethu ngasho kubantu ukuthi ubani bakwazi insizwa ikhonyelwa phela njengenkomo yomdaka kumele ikhulume ubani insizwa. Igama uWilliam wakomoyo phansi enkaya la engibuya khona enkayezeka. Enokuswina mnyama kuthiwa ibhasi ibonakala kanye ngenyanga bona ngapha enkaya. Wawungawudala lafana mase lisithi ko enkaya komnyama bambili ukukhanya sesikuvezile kodwa sokukhanya kwamanje so ukukhanya ubambile uWilliam abantu bamazi namhlanje sikhuluma noWilliam noma sikhuluma ngebhinca lo ibhinca lothando ya sikhuluma lebhinca lothando ngisazofika lapho ibhinca lothando ngapha behind the scenes emculweni ngubani ibhinca lothando ibhinca lothando ngathi artist manager and a media person bangabaculi abangaphansi kwesandla sakho for now sebaningi bona kodwa abanye ngeke ngibaveze ngeke ngasebenza namakholo enkosi lapha 2022 and 2023 if I'm not mistaken manje ngisebenzisana nomjipa eNkai Stars kwi-Rumba. Alright, yeah, then abanye ngeke ngibaveze right nganayo bazokusola phela abantu ukuthi awunanga umholi wethu mase sekupublicity uyesaba ukusiveza isivumelano sakhona imali yabo sebesinjalo isivumelano sakhona ukuthi hayi mina angibe ngangale facing lapha. So wenza njengeWilliam Media ingalodumo niyenzanga kahle ku media industry and yini ongathi mhlawumbe ufisa ukuthi uZulu emakhaya ayizwe? Okay, as WM Media I saw WM Photographs. It's WM Media, which means media lana goqela konke photographing, videographing and media as a whole. So mina bengibona nje ukuthi ngathi kuyasihlupha kwi-industry. Ngizoqala khona lapho kuma-artist as a whole bonke abawamthakazi. Ngathi khona lapho abasilela khona ngokusupporta i-media yethu nangokuthi bebona ukuthi besincedise ukuthi sikhule sonke siyaphezulu. For an example ngizothatha ngithi mhlambe kanti nina njenge-media akusina okumele libe nibhala ngama-artist niwakhuphula ula ngifuna ube clear lapha phela abantu ba-understand ukuthi ama-artist akumele akukhuphule kanjani wena as a media person. Okay, awuthi ngiphendule kanje. Alright, ngizothatha for an example let's say kulomcimbi we-artist elithize. Alright, uyakhona ukubhejela ukuthi kungabi nabo cameraman or a media person lapho but abhejela ukuthi akushutwe ngefoni emcimbini wakhe. Artist ishutwe ngefoni li performer then ayoposta on the medias kunokuthi aqhatshe a photographer to give him or her equality a standard. Abanamali phela abantu bayithanda. Sonke asinayo imali kodwa ke for ukuthi umsebenzi wakho ubukeke you have to invest you. Yeah. So lana ekhaya ukuthi abantu abakuqhashi kahle. Hayi ukukhatha bangikhatha angikhaleli mina ngedwa. Angikhaleli mina ngedwa. Usiqhatsha basiqhatsha noma besiqhatshile but then basibukela phansi kuya ungathi basinceda basenzela ifavor kathi cha siyasebenzisana. Mr. Ncube, I wouldn't say ukuthi ama-artists our support in media
because it's not a duty ama-artists to support media, it's not a duty ye-media to support ama-artists. But what engizavumelana lakho lo bafo ukuthi having worked ku-media industry for so long and having worked with ama-artists ase-Matabeleland for so long, maswaqathanisa la wase-South Africa la wase-Mashonaland, let me say, igap enkulu kakhulu. eMatabeleland ngathi nguzinja ziyamluma yedwa esengisebenzela mina wabonisa ukuthi imedia uyayibalulekisa. Ama-artists akithi kwaza uyakwazi wena mabe le show umbebelani they expect you to pay. Athi I expect ukuthi wena ubhadale aphinda expect ukuthi wena ukhiphe story sakhe. Not ukuthi umela ku support but wena usemsebenzini uyabe unxusile futhi lo muntu ngoba wena yabule nhlelo zakho ufuna ukuzenza lezi stories ezingcono kakhulu ongazenza. Kodwa lo muntu akubize athi ngiyalontsha ngesuku oluthile kule artist ebelilontsha emalangeni kwaza uyakwazi wena eJoburg Theatre lasibiza samtshela futhi ukuthi sile program ethile wathi hayi ngicela libuye lizongixhasa thina sisemsebenzini. Imedia is an industry njengoba imusic i-industry. Wabe sithi kasibuye kodwa kufanele sibhadale sagcina singayanga wasisola futhi ukuthi why singabuyanga. So at the end of the day they must understand ukuthi once you invite media kulento kuthiwa press card of uyiveze ungene layo, or they must have a ticket kuthiwa leli ngele press but bona they expect you to pay ungabhadala sofana nomuntu wonke obhadeleyo. Awusela sizathu sokuthi ukhanyisa ubhabhlume ubhala story or some photographer or some interviewer because la ubhadele. So they don't have that complimentary ticket yokuthi leli ngele media. So ubafu umvumelana naye ukuthini ama-artist akithi sengikhipha izinja ziyamluma abakwazi ukuthi imedia isebenza njani. Bavuye futhi kusasa bekhala ngokuthi imedia ibabhekela phansi uMacheso mayebuya la kule ma-press cards meba yi-50 aphiwa yonke imedia house. Nxa izitori seziphuma ukuthi nalibhala ama-artists aseMashonaland ama-South Africans they will be having 1,000 press cards ukuthi ama-media personnel imedia personnel ibuye izobakhapha. So instead of angeke ngimbuze but ngizogcizelela ukuthi is right because at the end of the day ama-artists akithi they don't maybe bafuna i-workshopping engakubuza khona ubavuye ukuthi selike lazama yini thina sizamile sehluleka selike lazama yini ukuthi libafundise ukuthi ma ukhipha i-CD ungalifaki akusakhitshwa ama-CD ingoma ungayifaki online. Tshela ama-journalist ayi-review atsho ukuthi this album ilengoma ezithile ingoma enga-expect ukuthi zibe mnandi yilezi, this artist featured so and so, this artist u-improve lapha lalapha owenzela ukuthi nxa i-album siyophuma or ingoma siyoposta abantu already sebesazi usibani bani uzokhipha ingoma ezithile, ingoma ukuthi imnandi kakhulu yileyi instrument ukuthi idlaliwe zidlalwe ngobani labo bani. So have you tried ukuthi likhulume labo ukuthi guys umsebenzi wemedia yilo la. sesike sazama kodwa njengoba ngikela zama sesike sazama kodwa okucaca ukuthi baziphushele kwinqondo thina vela basinakile bafuna ukuthi noma usiye emcimbini njengokubafe besisho ma usiye emcimbini ufike ubhadale egating thengiti qeda aphuye shoota ma usulomsebenzi sesithi ngithumela phela ngithumele sesithombe kubona ukuthi uphethe camera ushoot ngithumele ya video ekubeni nami ngisemsebenzini akasakucabangeli lokho mase ngisithi hayi baba faka ngithumele isithombe lezo letha useqala ukuthi phela bengakubizanga uzibuyele yabona noma bengubizile ukuthi wazoyenza so ngithumela la uzokhulisa ini profile yakho kanti mina ngisemsebenzini yami profile ngayikhulisa kudala ngilapha kule industry ndiyayibona into kanjalo. When I go media exactly uyenza videography noma konke videographing, photographing, digital marketing, everything, filming. So abanifunayo banithola njani? Akhona ama page laphana kule YouTube WM Media
Facebook page khona iWM Media Production na kwibhinqa lothando SA na ku TikTok khona iWM Media Production yebhinqa lothando SA and kuma films ikhona icompany engisebenzisana nayo Abazami Film Productions le dila ngama film kuphela. Let's say yeah kukhona mhlawumbe ivideo mhlawumbe of a certain artist yomculo esenike nayishuthi kuba abantu abangahamba bayoyibona ukuthi babone ukuthi hayi le ndoda yakhala umsebenzi uyawazi nayo so uyibona mhlawumbe noma ku YouTube yipi video mhlawumbe enayishuthi ephuma phansi kwesandla sen akhona ngoba kunabanye abahleli lapha amagaba shoot udodana siyambazi ikwengabiza sezokhomplela lapha ku podcast yakhe ngazi ukuthi ngishithe khona akhona ama video ngakhuluma ngephume manje ngoJuly promo yeMjiba in Guy Stars ishutwe ngaphansi kwesandla seW itholakala ku khona uMjiba in Guy Stars ku YouTube ikhona la ku Facebook ikhona uMjiba in Guy Stars sihamba soyilungu then sokusiza lana okunye uma CD covers and marketing ama artists manje iCD laphelwa isikhathi naleliwa ama cover khona liwasana amakhava ngeke umzana umntwana uthi ngoba phela manje ngicabanga ukuthi ukhona umuntu osathenga iCD yangazi hayi asekho because asekho ngibona ukuthi sasekhona into leziyana ya-trailer wayo manje sokusebenza i-digital digital skills nama USB but now ahamba phela ngicabanga ukuthi into esasekhona sinomfowethu lapho William Media uyakhala kakhulu uthi yena abaculi ngathi abaculi actually ngoba ngizochanga ukuthi abantu bakithi kahle kahle abasupport abantu abasebenza ku media ngithuthula abantu bona kahle kahle basuke mhlawumbe bengazi ukuthi kumele basupport njani imedia they expect njengoba echilunga ukuthi kudingeka i-workshop bacabanga ukuthi wena as a media person nguwe okumebisa uba support or babona sengathi ifavor ukuthi wena bathi wozobhala istory ku event yethu uyabona so zamani kwenza ama workshop mhlawumbe bazo attenda or liqale kakhulu kulaba abaphansi because abanye already bona bayitshela ukuthi mhlawumbe igama lakhe seli right kasadingi any media personality engazama ukumenzela anything so mhlawumbe basingalanda laba abasafika nibazamele ama workshop ya mhlambi laba abasafikayo mhlambi baba ngazwisisa kodwa laba bangathi engathi sebenegama ngaba nzima phela ngaba nzima that's why ngizofuna ukuthi mhlambe sibonisane ngikhale khona lapha ku media sibonisaneni bonke ngoba media vele bayilandile bo Facebook nani mhlambe mabe ngayizwa lenkulumo bengafuna ukuthi ngizokhuluma ngama films akho kuthiwa Abazami Film Production khona mhlambe imidlalo eseniyenze mhlambe esingahamba siyoyibuka somewhere ebuye ngaphansi kwesandla sami imningi kakhulu kuma films sengisebenzisana ne Inhloni Arts ephethwe ngumbhuti lapho uPhatsan Dube nama films nawe ngiwashutileyo lapha mhlawumbe abafunayo ngamba bawabona kwi channel ye Inhloni Arts ku YouTube akhona I'm sure ithi Inhloni Arts then ngaphansi kwe Abazami Film Production akhona ama drama inkohlakalo akhona ngaphansi kwe WM Media ku YouTube so kusho ukuthi kudala ukhona ku industry angazi ukuthi nami ngiyaqala ukuzwa mhlawumbe ukuthi kuthiwa kulabazami Film Production ukuthi nami ngizobangisuka lapha ngizoya ku YouTube ngihambe ngiyobheka ngicabanga ukuthi nabantu lapha emakhaya nansi insizwa iyayikhalela badoda uthi yena dala eyisebenza le industry kodwa akatholi kahle manje support akayiboni kodwa ngicabanga ukuthi nami nawe njengomuntu wemedia ubungasebenzi kakhulu ngoba ngiyaqala ulizwe lapha yes imethi ibhinqa lothando phela ayelo ngiyalazi walelo ye branding but Abazami film
okwenza ngathi mhlambe abakho kakhulu ukuthi bangaphansi kwe-WM. We sub company ye-WM Media. That's why imisebenzi yakhona itholakala kwi-WM Media. So right abafisa ukuthi basebenzisane nawe ku-film, angiyazi abantu emakhaya bakhona abafisa uku-actor, niyenza njani? Niyavuma ama-actors noma niyabhala noma li-team nje ephelele ayisafuni umuntu? Ngenze ukuthi lapha usho uyikhulumele, mina angisafuni. Hayi, ama-actors siyawadinga mawuzizwa ulesiphiwo noma into leyana intshukuthi ukuthi ufuna uku-acta ungasithinta ku-Facebook Ibhinqa Lothando or WM Media Production or kwi-WhatsApp yami inamba ethi 0744138066. Ungasithinta lapho sikhulumisane sibone ukuthi senza kanjani. Sishuta kwasana amafilm hora kwasani ihora incane kakhulu ngathi ngithi njengesizwe sabantu abamnyama ikhona so masingahamba ku WM Media siyathola amahora lapha komthwakazi ikhona mpela kusenzakala zama uku-understand ihora yesindebele ikhona mpela ngendlela right ethusayo futhi ungayicheka kwaphana inkohlakalo ibhala inkohlakalo uzoyithola that suspension yehora. Ngicabanga ukuthi abantu bazojabulela ukuyibuka leyo nto. Isikhathi esiningi izinto zethu zisuke zingaphumi bengakwazi nami ukuthi kunamafilimu anjalo kuyasijabulisa. Ngicabanga ukuthi sizozama ukuthi sishare i-link ye-WM Media ku-comment section, abantu bazohamba bayoyilandela bayobona ukuthi wenzani. Mhlawumbe ungathola izinto abantu bayashida phela abantu amafilimu kakhulu these days, wonke umuntu wenza i-content wenzani, so ngicabanga ukuthi kungawuboosta umsebenzi wakho. Nothi mina kuphela nakoza kwethu abakhona kukhulumela thina sonke ezi-media mhlawumbe bakhona yini abanye abafowethu obaziyo ku-media industry singabashouta out ukuthi abantu abazama ukuthi babanake, babaqhashe, bababone. Mina ngazi uBrian Maqoka naye ngamgcine senza ama-CD, angazi ukuthi manje wenzani because akusela ama-CD, kodwa I know ukuthi naye ukhona. Ngiyazi iClever eRasta u-Ishu yamazi Ishmael Ntutha naye wenza khona lokho. Hayi manje lezikolo khona ezakithi TV, hayi labo nami ngisebenzisana nabo khona laphana. Angazi ukuthi wena ibapha abanye ungabashouta out abakhona ku-media. Ikhona iGugu Lethu Films phethwe nguMayibonge lapha, ikhona i-CTM Media. I-CTM Media ngiyazi kaNyatha Precious Nyatha. Baningi nje abafowethu nayo Inhloni Arts ziningi. Khona enye yabofundani konje yini mqo yabofundani love letter leya nabo DVD mhlawumbe DVD nabo basupport bakithi ku-media kushuthi abantu pull up media. Yes, pull up media bakhona ozakuthi baningi futhi sibaningi kakhulu. Khona isiya events kama-press. It's a lot. Sikhona kodwa ukuthi umuntu aza afinyelele kuwe umtshele iprize ukuthi into ekanje ngiyenza kanje lize kuvumelane kulokho singabantu abamnyama kunzima. Yebo siyazi imali ayikho vele sonke siyayidinga, but then as-understandane sisebenzise khona lokho kukhona lathi siyakuthatha kodwa ningasibukeli phansi. Angazi nube kukhona ophethe singakabaleki. Mina ngathi ubafu uyibeke kahle and sithemba ukuthi especially abantu abaku-arts, xa sithi arts asikhulumi ngabaculi kuphela, sikhuluma ngaye wonke umuntu ofuna ukukhangisa something, even ama-business people, because asingabachiphi phandle kumele ba-advertise. And abantu bonke abaku-media lathi sinje, so we shoot ama-adverts. Awusikuthi kumele sabone ku-TV kuphela, even ku-YouTube i-advert uyayishuta. Ngabantu befaka even ifilm ebukwa kakhulu uyifake la khona lapho. So lama-businessmen kawabuye nemisebenzi yawo afakwe kubo YouTube, afakwe kubo Facebook, afakwe kubo TikTok, yonke indawo. Lisebenzise nje kakhulu. Siyasebenzisela. Sekama ukuchasisela isiphelo ngesentombi zasemzingwane. Hamba lapha lebhinqa lothando ubezokhala ngendaba
eyenzakalayo ku media industry. Ngicabanga ukuthi isikhalo sakho siyezwakala, abantu bazosizwa. Insizwa ngikunikeza 2 minutes ukuthi uzithengise uthengise iWilliam Media nje singakabaleki. Okay, ngizothanda ukucela ukuthi mangabe lingiqhasha noma ngabe lidinga uphotographer, videographer or unefilm yakho ofuna ukuyishoot oyibhalileyo, sikhona, siyatholakala Facebook, TikTok, YouTube, yonke indawo nje la ungacabangela khona, ku Instagram sikhona. Ibhinqa lothando WM Media Production yasithola. WhatsApp ngiyatholakala laphana 0744138066, uyangithola lapho. Ngiyashuta imicimbi izithombe ezinhle kakhulu, imicimbi yonke, ama birthday parties nemishado nani uyangifonela nje sikhulumisane, kodwa singathathelana ama chance. Ngiyabonga lapha. Sawubona kakhulu bakithi insizwa lapha ibhinqa lothando uyacela ukuthi ningamthathela amashots. Uyadura kahle kahle ubapho ngoba uyaqinisekisa vele ngama price ukuthi yena usithembile emsebenzini wakhe. Ngikushilo ukuthi lingahamba ku YouTube lapha niyochecka imisebenzi yakhe ukuze nikwazi ukuthi manje nichasha libe sazi hayi ubhuti uyakwenza umsebenzi wakhe. Siyabonga kakhulu bakithi angazi ukuthi khona okunye ofisa ukuthi kwedlule ocabanga ukuthi akuthintana khona alright, ngizokuthi nje kancane kule ndaba yama city cover njengoba sengishilo. Abantu angiboni ukuthi engakuthenga into engathi ayicaci. The quality has to improve from le besiyazi yakudala yama colors to le sesinayo yamanje. I'm sure the graphic designer bami bengangifakazela ukuthi into ekhuluma ngayo njani. Ama artists akhandise nama poster acacayo, ungakhanyi umunye lekhanda elikhulu umunye lencane manje abamakhanda abakuzowenza kumele behliswe. Kwamele kucace nje into yakho ibukeke ukuthi bayanaku naye umculo nekhanda elikhulu zomle ngasafakwa. Not as physical. Ngisho isithombe esinye singabe sikhulu esincane. Yeah, but asibe nje right. Sikhandise into equality, sisizwe esabantu abamnyama sikhuphukeni. Equality is the most. Uthi na umlandeli mayibona uposte something ene quality, uzokwazi ufuna ukubona ukuthi kanti lapha kuyabe kulani. Bayenza ukuthi behugeke nawo bebuye emcimbini wakho noma bemamela umsebenzi wakho. And into yama digital stores yesihamba phambili kakhulu. So asamini ukuthi simamele imculo kubalandeli, asamini ukuthi simamele imculo yonke online. Ukudownloada ngibona ukuthi kuyanikezwa artist imali, but then ukustreama ayikho lokho kungenisa okuncane. Yeah, suketi yeah, phela sisajwayele ukuthi abantu akakhulu abalamagama bethu abhinqa bathi hayi ba suka sebebhinqela abantu laphana. Hayi yabo kakhulu, ngiyaqala ukuthi manje ngingatholanga umuntu ngithola umuntu okuthiwa yibhinqa kodwa engabhinqi abanye. Siyabonga kakhulu bakithi, sanithanda kakhulu emakhaya. Siyacela ukuthi ushare le video, uqede usubscribe ku AVG Reality Channel, uqede ulike, lishare kakhulu bakithi video le ukwenzela ukuthi iyofika ezindaweni eziningi, abantu basisupport simedia ngoba namhlanje nje mfowethu bezokhala ngakho ukuthi sisupport nini ku media. Nani baculi bakithi sizonisupport, thina siyazama ngawo wonke amandla. Ngiyanithanda kakhulu emakhaya.